Namagotsone Tautona Advocate Duma Poko o boletse ha tsere tshwetso ya go thoma mothusa tona kwa lephateng la tamelo bana le thuto go tswa komoding. Tautona o boletse ha seno se go ithilwe ke go bolephata leo le na le tiro e ntsi ya go diragatsa maitamo a lone. Mme mo nakong eno lephata le le teletswe pele ke tona Nono Kgafela Mokoka. Lephata le ne la hatola leina go akaretsa tamelo ya bana ka maikaelelo a go beta bokamoso jwa bana go simolola ha ba Let me confide in you here and now. Because of the size and scale of the ministry, and tell the minister, we are going to do a little cabinet reshuffle, which will move one minister from the Ministry of Higher Education to become assistant minister at child welfare and basic education. Eredi khandi emejano Tautona Advocate Boko a re lehatsi leno le thoka go thabolola tsamaiso ya thuto ya lone gore le alo se ba ithuti ba popota ba ba ka gaisana le ba bangwe ka pone lehatsi ka bophara a re mo nakong eno thuto ya monogae ga e dire sente. Tautona Boko o buile se ko moletong wa bo lesome le bothano wa lekalana la Botswana Examinations Council kana BEC ko ba ithuti ba le masome a mararo le bohera pongwe ba neng ba abelwa dietsele ka ba dule ka tseditsi mo dithathobong tsa ngwaga wa 2023. Teng ko moletong o Katlo Johannes wa sekolo sa Matters Bay yo ga isitseng bothe mo dithathobong tsa dithuto tse dikgolwane wa abetswe seetsele sa ga Tautona sa moithuti yo ba phadileng bothe. Monica se tshwala ka dintlha. Baithuti ba ba dirileng bonte mo maduong a bone a dithathobo tsa ngwaga wa 2023 tsa PSLE, JCE, BGCSE jaaka ba lomogwa go bo bane ba ikita sehuba go bereka ka thata mo dithutong tsa bone. Le fa go ntse jalo, Tautona a re go seka ga ithokomoloswa gore thuto e wetse tase ka ebile mo dingwageng tse di sa tswang go feta maduo a baithuti ka bontsi a na wetse tase ntha e tshwanetseng ya tsibogelwa. We must not flatter ourselves. We must not deceive ourselves into thinking we are doing well. We are not doing well at all. We need to invest more energy, more resources into revamping in a radical way our education system. Baithuti ba ba betseng dietsele ke ba ba dirileng sente mo dithutong tsa bone mme ebile ba supile boitshwaro jo bo amogelesegang. Let us all, our president, the ministry, the nation, the parents, the recipients of these awards, the management of schools, teachers, and everyone else, including the social welfare and child welfare personnel who have taken care of these kids, count our blessings. That indeed today we have witnessed the blessing of the Lord upon this nation. With the class of 2023, we are today celebrating a total of 39 top achievers or awards recipients, of which 13 are from the PSLE level. Of course, 10 from JCE and 10 from BGCSE, together with 6 special education needs category. Katlo Johannes yo dirileng go gaisa a re katago ya gagwe e tsile ka thuso ya balelwapa tumelo le barutabana. Having my parents at the vanguard of my academic journey, they were the most invested people I know. I must admit I had an incredibly immaculate set of hands behind me, which is only right for me to appreciate and express my gratitude to my school. So halala Matters Bay halala. Go baithuti ba bangwe moleto o tshwana o ke kgothatso mo go bone go lemoga ha le bone ba ka dira sente mo dithutong tsa bone. Monica Tshwaela, Botswana Television, Gaborone.
a re tswalela le dikgang tsa rona. Company ya Water Utilities ya reta simolola lenaneo le le mašeta la go phutha dikoloto mo bathong ba ba ikolotang. Tona wa metsi le bonno Re Onnetse Ramogapi a re company eo e setse e koletse batho ba e ba kolotang metsi dikwalo e ba kopa go ya kwa diofising tsa yone go ya go ipobola ka thulaganyo ya go duela sekoloto go itsa go kgaolelwa metsi. Re Ramogapi o ne a bua se a lekodisa babegadikgang ka lenaneo le lešwa la bonno le ka lone baikopedi ba ta bong ba agelwa mantu ka ditlhwatlhwa tse di botoka le go ba lekodisa ka tshwetso e tserweng ke puso ya go hokotsa ditlhwatlhwa tsa metsi. Ke lebogile ra dipotsane. Koporesa ya metsi e tsweletse ka go kopa batho go duela metsi morago ga gore lephata la metsi le bonno le itsetse setšhaba ya ditlhwatlhwa tsa metsi di ta ukodiwa ka 30% kgwedi ya Moranang e simolola. Re Ramogapi a re go botlhokwa gore batho ba duele sekoloto se se saletseng kwa morago ka jaana madi ao e le one a dirisiwang ke koporase ya metsi go tsamaisa merero ya yone. Ke mo laetse gore re senai batho ba ha ba ntse ba sa duele re ba kgaolele metsi o ba kwalle dikwalo step sa ntlha ke morere ka re o ba kwalle dikwalo gore nya duela mara ba nthela re ke ba kwaletse mme ba bangwe ba duetse ba bangwe ba boi yaanong la bobedi rra ba kwalle gape bora gore tsana mo agreement ya payment plan gore ba tsene mo go yaanong ga ba sa tsene mo teng ga ba defaulta o ba kgaolela o re ga se nna ke bone instruction from the minister. Re Ramogapi o boletsa lenaneo la bonno le ta ha ba ikwepedi sebaka sa go thopha memealong e harologanyeng ya kago e le meraro. Tumelo ya me ke gore bodirela puso bothe ba bona gore re eme ka dinao re thwahetse ebile re na le di-target tsa gore re batla ga 100,000 houses so ke tebe ke di emetse ka dinao le nna go bona gore matlo a agiwa batswana ba bona ke selo ke tsamaya metse le metsana gore le bone ba mpolele gore se se ka diang ke gore re bo re tšhentšhile diplane le gone ke selo se batswana ke tsang gore ga gona ope o ka sekeng a se itumelele ga go monate gore e re go tsamaiwa go bo go bonwa le gore a gore le mo uniformo ka re lo bana ba sekwele diplane tse tsotlhe di tshwana mme ga gongwe tota e le gore yone plane kana ka go ya ntlo eo wa e duela kgwedi le kgwedi mme ga o hiwe choice ya gore ka ke ithusetse se se dirwang ke puso se gatelela maiteko a lekgotla la ditšhaba le le rotloetsang mahatshe go ta ka mananeo a ka thusang batho go nna le bonno ja se nnela ruri le go a setšhaba metsi a phepa. Ke o lebogele Ra Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. Mookamedi wa lekgotla la Africa Association of Quantity Surveyors Re Matthew Ngulube o kopile puso gore e pateletse go thapiwa ga baitsanape ba ba ikemetseng ba kago kana quantity surveyors mo ditirong tsotlhe tsa puso ka seo se tla thusa go tokagatsa boleng le bokgoni jwa ditiro tseo. Re Ngulube o ne a abelana se le tona wa dipalamo le dikago Re Noah Salakai ko phuthegong ya baitsanape ba tsa kago mo Gaborone ka la bobedi. Solofelo Tombale Kapego. Puso e tswa kgakala e sa itumelela bontsi jwa ditiro tse di dirwang mono gae ka dingwe tsa tsone di hetswa morago ga nako fa tse dingwe di lopa madi a a hetang a neng a dumalanwe. Seemo se se kokonela puso segolo jang mo nakong e puso e lelang ka tlhaelo ya madi. Mme mo phuthegong e ya baitsanape ba dikago quantity surveyors go ne ga tlhaloswa fa go tshwana le gore puso e dirisana le bone go thusa go hokotsa dikgwetlho tse di fitlhelwang mo mohameng wa dikago. It is undeniable that the absence of the independent cost consultants, specifically... Ga go ka ke ga ganelwa gore go tlhoka baitsanape ba dikago ba ba ikemetseng go dira gore dikago di halele di agiwa ka madi a a fetileng a neng a dumalanwe. AAQS e rotloetsa puso ya Botswana mo go tlhoafetseng gore e diragatse ka bonako molao o tlamang gore go thapiwe baitsanape bao mo ditirong tse di ntseng jalo. Engagement of independent quantity surveying professionals in all public infrastructure and construction projects. Quantity surveyors, yourselves, I think. Baitsanape ba dikago ba na le seabe se se botlhokwa mo go laoleng ka fa madi a dirisiwang ka teng mo ditirong tsotlhe tsa dikago. Se se botlhokwa le se se tlhokegang fela thata ke gore ba tshwanetse go dira ka natla go tshegetsa maemo a kwa godimo a boikanyego le go netefatsa gore ditiro tseo di dirwa ka madi a a lekaneng. And ensure that projects are delivered within budgeted time, budgeted scope, and indeed within the budget.
Tona gape o ne a gatelela botlhokwa jwa go oketsa bokgoni jwa Batswana go netefatsa gore megamo wa dikago e nna o ikanyegang. Too many large-scale Ditiro tsa dikago di le dintsi tse di tona di santse di neelwa dikhamphani tsa mafatshe a sele tse di sa feng batho ba rona dithata le boitsanape bope. Re tshwanetse go tlhama melawana e seng fela go rotloetsa tirisanommogo ya dikhamphani tseo le tsa mono gae, mme gape go netefatsa gore ba amogana dikitso le dikhamphani tsa rona. there is transfer of skills. Baitsanape ba mono gae ba itlamile go dirisana le puso go tokafatsa ditiro tsa megama wa kago, ebile ba kopile puso go ikgolaganya le bone ka nako tsotlhe. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Waitse re leboga go bontse o ikantsha rona dikgang tsa rona di tswelela jaana mme tse di le molemo di tswa ko toropong kgolo ya bobedi ya Francistown tsa re moepo wa Tatinekeng o tla bulwa kgwedi e tang morago ga dingwaga tse di robang bobedi o tswetswe ntateng ya go tlhoka go dira sente le dithwathwa tse di neng di fokola. Ha bua ko phuthegong ya khansele maapane ra toropo re Gaone Majere o tlhalositse ha go bulwa ga moepo o go tla rudisa itsholelo le go thabolola toropo ya Francistown. Ke di bonye lekalake. Moepo wa Tatineko o sale o tswetswe ka ngwaga wa 2016 morago ga se go neng go tlhaloswa e le go tlhoka go dira dipoelo ntateng ya go wela tlase ga ditlhwatlhwa tsa nickel. Jaanong tshwetso e tserwe go bula gape mo go sologetsweng go thama ditiro di le 400 mo go tla tsosolosang itsholelo ya toropo ya Francistown. Reopening of Tatineko. The mine is expected to reopen in April 2025 with a projected employment of 400 people. The mine is expected to boost the city's economy and support other sectors such as retail, property, and transport. We shall from time to time engage with the mine on how we can work together to develop the city of Francistown and create a value chain around mining operations. Promote manufacturing to boost the Francistown economy. Ratoropo o tsweletse a tlhalosa fa khansele e tla buisana le bana le seabe ba bangwe mabapi le go bulwa ga matlhabelo a Botswana Meat Commission a nang le seabe mo kgolong ya itsholelo ya toropo. Nna le lona re tla itebaganya gape le kgang ya reopening of BMC. The city's economy has been stagnant since the closure of BMC, Roteraiti. So I intend to create a dialogue with the minister responsible on the possibilities of reopening of the abattoir to create the much-needed employment opportunities in Francistown. This will also help to revive the cattle industry around the city, as farmers will have structured market to sell their cattle. Le fa go ntse jalo maiteko a go tlhabolola toropo ya Francistown go nna mahelo mangwe a kgethilweng go tswakanya itsholelo ka fa tlase ga lenaneo la Special Economic Zone a tsweletse ka ebile khansele e simolotse go tlhabolola ditsha dingwe tsa kgwebo. Ke di bonye lekalake BTV News Francistown. Ratoropo wa Lobatse re Aaron Kgomo a re khansele eo e ikaelela go thabolola matoto a ditso a hithelwang mo toropong eo e le tsela nngwe e tla thusang go a somarela le go a dirisa go ka bajanala le go dira madi. Re Kgomo o ne a bua se ko phuthegong ya khansele kwa Lobatse. Lone Sekobo o na le ko. Toropo ya Lobatse ke nngwe ya ditoropo tse di nang le matlotlo a ditso a tshwana le dikago tsa seromamo sa radio Botswana se sone se simolotseng ka ngwaga wa 1965 gone mo toropong eo pele se isiwa Gaborone. Re Kgomo a re go botlhokwa go tlhabolola matlotlo a go ruta le go ngoka bojanala go dira letseno le go tlhamela banne ditiro. Lobatse's rich historical heritage offers a competitive niche for attraction of Toropo ya Lobatse e humile ka ditso tsa lefatshe leno segolo thata ka bontsi jwa ditirelo di simologetse kwano mme nako e gorogile gore re tlhabolole mafelo ao go a dira a bojanala. Re tla dira jalo go somarela ngwao mme ebile gape se tla re thusa go tlhama mebereko le go ngoka bagwebi. regenerate local economic development. Khansele e gape ya re itumeletse go bulwa ga dikhamphani tsa Clayworks, Delta Automotive Technologies le Milk Valley tse di tsweletseng ka go tswakanya itsholelo mo toropong e. Council will continue to create enabling environment for private sector to thrive. Khansele ya rona e itlamile go netefatsa fa e dira melao e tla tlhofofatsang go dira dikgwebo mo toropong jaaka e le maitlamo a puso go aga itsholelo e e itshetletseng mme go fitlhelela seo re tla dira pitso ya dikgwebo go bona gore re ka tokafatsa eng. Financially to discuss
the challenges and way forward in regenerating the Lobatse economy. Gona hela di tlhabollo ka dinna le gona ha business entse tswelela go raya gore dipalo tsa batho di tla lobatse and therefore buying power ya oketsega e be le itsholelo ya toropo e gola. Khansele e rotloeditse go tswa ka methale e tla ba thusang go itirela letseno morago ga gore ba lemoge kwelotlase mo go itirileng madi. Lone Sekobo, BTV News, Lobatse. Motho ha re lebatsa mahatshe a sele lekgotla la mahatshe a bothaba kana EAC le lekgotla la mahatshe a borwa jwa Afrika ke gore SADC a okeditse setlhopha sa pone sa go tshereganya ntwa e tsweletseng ko lehatsheng la Democratic Republic of Congo ka go thoma botautona ba mahatshe ba Afrika ba pele go etelela dipuisano tse le go tshereganya ntwa. Baeteledipele bao ba pele ba akaretsa tautona wa pele wa Kenya Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo wa Nigeria, Sahle-Work wa Ethiopia, Kgalema Motlanthe wa Afrika Borwa, Catherine Samba-Panza wa Republic Central African. Kgato eno e tsile morago ga gore lehatshe la Angola tota le tswe mo dipuisanong tse ka ntlha ya ditiro tse dingwe le go itshwenya nko ga mahatshe mangwe. Go tlhalosega gape ga dipuisano tse di paledisitswe ke gore ditsuludi tsa M23 ba gane go baya marumo hatshe ko Walikale. Ba tlhalosa gore masole a Democratic Republic of Congo ba santse ba setse morago. Motho re ba phegelwana gone ho re tselela jano le tsa metshameko. Edwin Mashakgome a emesente go go dinela. Tsatsi ke la boraro kgwedi ya Mopitlo e le 26 motho madume dumela re diloma serota ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re setlhopha sa The Zebras se fentse motshameko wa sone wa boraro mo metshamekong ya go ipatla phatla kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe sa 2026 fa se ne se tswapetsa sa Somalia ka dino tse pedi go lefela mo motshamekong o ne motshamekelwa kwa lebaleng la Obeditani Chulume kwa Francistown. Dino tseo di tsene ka gape mohutsiwa mo motsotsong wa 73 pele ga Mothusi Johnson a nosa ya bobedi mo motsotsong wa 72 Mothuetso matlhodi halana ha je sa ga ope bona. A tshepo ke Selebale o romela mo karolo ya kotsi gape mohutsiwa wash a ba dira jalo ya ntlha gape mohutsiwa sa bologo e batla go tswa mo karolo ya ntlha motshameko o e bona jalo ka tlhogo gape mohutsiwa pero bone ba go sa jang sekhutlo a Saga Johnson o a romela se sentle Johnson a ba ya tlanya le letloa dira jalo ya bobedi ya The Mighty Zebras ba ipeletsa ba Somalia mme Mothusi Johnson o ile go tša monate le balatedi ba hatshela Botswana ha ile Mamane o ipotsa gore bana go diragetse ka tsela ntseng jang. Wash goal number 2 tse di monate lefatshe la Botswana le tla tshegetsa kgaisano ya World Athletics Relays ya ngwaga wa 2026 se tla jana morago ga gore lekgotla la World Athletics le fe Botswana tetla ya go tshegetsa kgaisano eo e le la ntlha seo se tla bo se diragala mo kgaolong ya Afrika. Khomotso Sefako ka sefako sa dintlha. Lefatshe la Botswana le setse le supile bokgoni jo bo go godimo mo go tsa mabelo jaaka batabogi ba mono ba tsweletse ka go dira sente go dikgaisanong tse ditona di tshwana di-Olimpiki ga mmogo le go tshegetsa dikgaisano tse di ategileng di tshwana Botswana Golden Grand Prix. Pitelelo e ba lefatshe leno kwa godimo jaaka e le lone la ntlha mo Aforika go tshegetsa kgaisano e. Re winne bidi e le gore e sa le simologile ngwaga o hitileng wa 2023 ha ne re supa gore re na le keletso ya go tshwara kana go hosta the World Athletics Relay. Ra ya go tsenela tsone di World Relays ko Bahamas ya re mme ha re le ko Bahamas ne ra tsenela ra rutuntshiwa ka gore go bidela di relay
kana any other what is called World Series, World Athletics Series go dirwa ka tsela e ntseng jang. moeteledipele wa Botswana Athletics Association Moses Banzi o supile fa itumeletse phitlhelelo e a tlhalosa fa maikaelelo e le go tshegetsa kgaisano e ategileng go netefatsa fa lefatshe leno le nna mo maemong a mante fa le gwetha go tshegetsa dikgaisano tse dingwe tse di tona mo isagong. Hosting of this really now opens, the door for any other internet. Go tshegetsa dikgaisano tse gore ba ya mo maemong a mantle a go supa bokgoni jwa rona jwa go tshegetsa dikgaisano tse dikgolo mo go tla re thusang le fa re supa keletso ya go tshegetsa dikgaisano tse dingwe tsa mafatshefatshe mo isagong. Ke dumela gore re ya go kgona go tshegetsa kgaisano e atlegileng ka gore lefatshe leno le na le batho ba bantsi ba ba nang le bokgoni. And that will mean positioning Botswana now to Bontsi jwa nako go tshegetsa dikgaisano tsa mothale o go thusa lefatshe go le gontsi mo go thabololeng metshameko, dikago tsa mabala, maroko ga mmogo le go nna le seabe mo itsholelong. Lefatshe lone le tsile go boelwa. In terms of economic benefits, ha re le go Bahamas generated itsholelwa hela ka about $25 million, which is well over 300 million. So re solohela gore mo Botswana it will exceed that. Kgaisano eo e tla tshegetswa mo Gaborone kwa lebaleng la go la setšhaba motshegano a thola gabedi go feta a le gararo ngwaga o tang. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Ra di konetelela jaanong motshwara diphala wa motshameko wa volleyball Tiro Setlhare a re go tlhophiwa ga gagwe go nna mongwe wa batshwara diphala kwa kgaisanong ya monongwaga ya Girls Under 19 Volleyball World Championships ke sesupo sa fa batshwara diphala ba lefatshe leno ba na le bokgoni le dikitso tse di lemogwang lefatshe ka bophara. Setlhare re tlhophilwe ke lekgotla le le okametseng motshameko wa volleyball lefatshe ka bophara la FIVB go tsamaisa metshameko ya kgaisano eo ya monongwaga e tla tshwarelwang kwa mafatsheng a Croatia le Serbia ka go molele kwa ka dintlha. Setlhare o tlhalositse fa itumeletse sebaka seo sa se fileng go tla go tshwaraganya go dikgaisanong tsa selebego se se kalo mme ebile go ka ya kgolo mo go ene fa e sala ikgolaganya le motshameko wa volleyball ka tago e tona thata segolobogolo mo karolong ya batshwara diphala jwa monogae. Mo bo refreng ja rona mo gae go supa kgolo ya rona ke ra re lebile ko re ta re tswa teng le volleyball go ra go tsena mo stageng sa go officiate continental a bona re nominate gore anong ke go officiated world level go supa go gola mo go tona mo lephateng la rona la batsamaisa diphala ba Botswana. Motshameki wa pele wa setlhopha sa setšhaba ga mmogo sa BDF 6 o ka ile fa go bereka ka thata e le nngwe ya dilo tse di botlhokwa gore o lemogiwe mme o kgone go akarediwa mo dikgaisanong tsa mothale o. Go nna le course ngwe gate e go baakanyetsang go nna international referee gate IRCC international referee candidate so tshwanetse go a course ya teng ha o dira sente ko teng then o nna yone international candidate go nna le metshameko mengwe o tshwanetseng gore o yo officiate le gore le nako ha o dira metshameko ya teng wa assessiwa so ha o sona na wa assessiwa ba kgotsogalla performance ya go ke gona o ta bona an international referee go na le yaanong go godimo ko e leng gore le gona wa bole international referee but at the higher level e leng gore yaanong go ta bo kgona go officiate di game at world level o simolla ha ba sonona like the confederation e leng African volleyball ba kgotsogalla your performance ba ta ba go isa gona le course engwe e ruang for the FIVB referee ha o tsama go ne ko wa tsama o tsenella course a teng ha o hetsa course a teng then go nna le tournament e leng gore le one is at world level e leng gore o tabo la seswa kana so na re ka 2001 kana le tsona go attenda course a teng ne tshwaretse ko Mexico so e rile morago ga tournament a teng ke gona e le gore nya ba kgotswagaletse ka kirang ka teng then I was ke mo ka go promote ya no from international referee gona FIVB referee. Mo godimo ga moo
Setlhare a re nta fela go anya dikitso tse di kwa godimo go nna karolo ya batsamaisa metshameko ya monongwaga go tsile gape go thabololwa serodumo le seemo sa batshwarediphala ba monogae. Ga ke tswa kwa anong ke ta ke boela mo gae ke go rutuntsha ba bangwe ba e leng gore dira le bone go ba supetsa go ba ruta se le gore ke se ithutile kwa ka gore go rutega gone ga go nke go hella go o nna o rutega la ke a kwa ana ga se gore ke a kwa ka gore nya ke itse sengwe le sengwe se se diragalang ke ntse ke a go ithuta gore be re anong mo nako ye tambe ke kgona gore nka go sheta bo di-olympic mme ala se se teng whatever experience e ke tswang ka kane ke e leng gore ke ta ke e share le ba e leng gore re na le bone kwano. Setlhare o thopilwe batshwarediphala ba bangwe ba le 4 ba kgaolo ya Aforika go ya go tshwaraganya go kgaisana monongwaga ya Girls Under 19 Volleyball World Championship e solofetseng go simolola ka kgwedi ya Phukwi e thola malatsi a le 3 go tsena e le 13 kwa mafatsheng a Croatia le Serbia. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Motheso a re sa go letlo le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bosupa re dibe khutlo gonne fa tshele bogejalo morwa re tshepiso sekolo o neng a re tsentse sekolo ka go diranola ka puo ya diatla ke letsatsi la boraro ga kologelwa sa mosima se bonwa tšeo thata tlhola o tsentse lentswana o bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimo tšeo. Re le koporasi ne ra bona go le matshwanedi gore re tsenye maranyane one a mašwa a smart prepaid meters re huduka ga ko re gore ne ra tlwaetse a re a bitsang re ke di-conventional postpaid meters se ne se raya gore o ne re go tsenyetsa metera bonwa metsi e be ra kgwedi hela e be re tla reta go bala e be le gone jaaka re go bila mme jaanong ye re e tsentseng e ira gone gore ka nako tsotlhe re kgone go bona metera wa gago le kwa lapeng mme ebile re kgone go bona gore o dirisa metsi a kae mo malatsing a harologaneng mme ebile o kgone gore o go bolelele ga go rang le medumo e le yone nngwe ya dikgang tsene gantsintsi batswana re itemogela gore di a iragala mme yanong ka gore re ne re bala morago ga kgwedi motho wa go tla itseela morago ga kgwedi gore o ntse a dutlelwa ke metsi ka jalo ga a ka nna le tšhono ya go baakanya mme ka one maranyana a smart prepaid meters ra bo re bona gape gore mo motswaneng go mo thusa gore a kgone gore a laole tiriso ya madi a gago gore ha biline e tswa ko morago e gore a ere o kolota 500 kana 600 gompieno o kgona gore o nne le gone gore mme gompieno kwa tla go dirisa metsi a 400 o bo o laola tiriso ya metsi a gago gore a roka madi ona wa tshwereng kgona go laola gore o dira jang mme mo ke mone re go dira mo malapeng gore re kgone re thuse bone badirisi ba metsi kana batswana jaaka rona mo gone maranyana a smart prepaid mme ha re tswela kwa ntle ra bo re lemoga gore gape kana metsi ha ra tsenya mo mealong ya rona ra e be re itlela e le gore go na le ha re itlelang re na le medutlo teng mme gantsi ntse re tsebosiwa ke bone badirisi ba metsi ba raya ba re ga go a dutla ga ga go dutle mme a ka re a tsentse mo malapeng ga o tswa mo malapeng ko pele go na le di-smart metera tseno tse e leng gore re kgona go bona metsi a tsenang le metsi a dirisiwang mo lapeng ga re bona go na le pharologanyo e be go re ruta gore ga botlhale jwa gore go na ka tswa go na le ga metsi a e leng gore a dutla teng e be re kgona re tsiboge re le koporasi mme mo gongwe gape mo go re thusang ke gore mo re go bitsang re re ke water accounting ke mo e leng gore re tshwanetse go itse selekano sa metsi a dirisiwang ke batswana mo malatsing a harologaneng gore le a ka re ntse re pompa e be re kgona re ipaakanyetse e se ka nna mongwe a re ga go tswe metsi ko go nna gompieno kana metsi a tswa ka boleng jo bo kwa tlase go re thusa gore ka nako tsotlhe re ne re itse ditanka tsa rona tshwanetse re be di eme ga kae gore metsi a kgone gore a lekane batswana botlhe tota boammaaruri ke gore e sa le tsenya metsi metharebo do di changile sengwe le sengwe se molemo yo le ka ne ka gamala le nna